Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Don Bosco Media Network kalapan pendapat ba bakan sa panlong biang ya karinsan ya ko proy kabalatip kum ka surkan ut season 4 kani karinsan ya ko plashna khnang ban rakhe pat ban kintiu ya ka saproy kaba kerpang kabalasyam ha kajala Meghalaya kasurkan ut kamdei tang karinsan ya ko proy henry kadei kajing aila de kinong rai badang khe dang san ban pen I ya kasap ban yo ya kajing ithu bat ban play la de kinong job ha kari barha ka perthai ya kinong job ha kani ka ayom on sa me ka khusnam pisa ka bashi laktingka batkin yo ru ban mi khamat ya ka jila Meghalaya ha ka jinge ko proi ba paunam ha ka lengari India bachabar ru kumju habakran chikila pathai ko bor hashlong press club ha ka arphotri unai wing araja abusan uba ol marbanyang ulay thu ba kasurkan ut kalayat mentala laisnam bat kala seiru yaki khanna bat ki samla banra ya ka nam la du ha ki te ki snam baladep kani ka insan jongi ka aila de baro ki khanna kan thei bat chinrang ki badan ya ka sap ban roi ban siaw la ong uba ol marbanyang ula pentep ru ba ka bairung ya ki bakwa ban nishim menta kalong shi hajar tingka bat ka khusnam shaki nong job kalong shilak tingka thei hat lembaga press club ini keteng dengan Michael Bakri, bat ketim dengan Norway di berbagai semua perkara di pada nyawa cerita rasa kebencian. Ketika tinggal komway, berikut ke surut season 4 ketika tuh besar dengan kau kelayannya layak melembab tanah lainnya. Hakimnya lainnya niralah saya ini kenari kena sama badminton dan bakit kepada sinopsi ba kunci ba lalaka prize ketika puskit ladu senang lala but ide kena mana kendang kunci ketika lempung juga Thailand baru kena container senang berkesan nak berdoa dan siang sehingga dengan provide hasil kapli ng island di Barokah. Di ka bayrum kalong siya tika but ka price kalong sila tika but haka de ka kapatid ni ay tang kaway ka price. Naman haba kiyo no na ni kano sama bayo ni price ni ay ko bakit la kunci punto perché ibakit tan survive Amerika iletan sa train iletan ka Amerika the world championship of performing arts in California next step you bang natin din dia to katma perché kaptan ka siya pa yukri ti ni competition na persinga isno ba ndai dambu kamde ikut kita jawab ti ni pensiun we can do we crowd we cream kita senang dan kesal kita mencipta sekalian competition juga but jika organisasi mereka dan usul media mereka kendal bentar banra banjir ban bisa mana berjawab benar-benar bahkan di IP kini nak bisa tiba kilong baik dulu nim tarik mempersiapkan kayak penting mencipta juga organisasi akarai ini kira ini Indonesia kemudian akarai ikut di menciptakan di cipta belum dini belum ada cipkas Trump kanari baik ulang tahun belum ya kalau penyakit negara kompetisi ini bakal international standard akaba ka rokiya ibet di kendra di penyakit tertentu ba jadi bagaimana kejadian konten ini kejutan di akreditasi balambang ini ka kubur di Bharat Jopi dan beberapa dan semua kuat ka kemati berimbun hidup berimbun kena sama kencing senang naduk dihibrit naduk kena senang dan kesap doa rekomend ni di luar pencipta dan cara kompetisi
Te ka experience changa te tidak bon ma nomor ba ngaderu wene kina ni shimanta haka season 2 na shimanta apoi top 10 haka to ka pon compare haka thong jam ndre ngai iba kani competition kari ka way competition ka ba best do ma nomor ba kamdan kata ka voting kamdan kata ka ayun mereka David Fair and sebagai ni judges kan, dia ngaku yang kembangan, ya kun yang sa season 3, dia season 3 na point top 10 na yora, ya ketang cukup cencap yang season 3 dia, ngai iru bagai ka competition ka Don Bosco company kini kesukaan buat kan, ka long professional mempat juga menurut ki competition ki long professional halu ka domain, karukom snai ki stage ke kompanya ki host ki judges ko long haki rounds ki elimination round ko ki de ki way reha ka final ko ki de ki way pada ki pompat ki EP menurut haki tu ki round bala ada kan de ko final ki de ki way ki batamai kan de ka tu ko ke company bakal fair and square kan ki judge be to ka performance ka jump here to ka jingrai ka final te lagi semua tanah cuma mana kini competition kalau mai iba kesandu kapiang ngalaman yang pertama teng ina try to competition la kim pendiam ka sound system teng hidup increment kan ni kemungkinan sebentar mungkin ada sound kapiang kamu ni right ni la practice ni semua pun kan abang iwan tu te kau kalau semua tanah Hasyawan sang competition kemudian Father Michael Makri pendam syai jinwai katuro kapan akan siap bayangan te experience sang competition atau competition ka ayo sibun ma kaba ki ai coaching ini ki kai ni kuno banwai kai ni ki vocal exercise na ki coaches ki jami ki bangi la chik te na soban kentu ki para sama ki jami hadu ki happy bare ba kini syakmat ban tempau pertai kisah jampi banyuwan simta kini ke competition wala pim job yo lesi la pi job ne piram yo piram mo news nan runde kinandon mon kisnan ke bapwan angko mengaruh participate ho news nan ngam kampanye syaktam dengan yang teman kini ka platform kalau ka ngasmo teman kata-kata tidak kumtai sementara kalau hari competition amdan kenika voting kadi fair and square ni judges tentang pada indalah wiki competition kemudian hable ki voting ni habdi ki kapan sekatu kemudian kapan cencar ni kumki kun sama katu kemudian kapan duk internet no ni kumki nom badan yang sama beri kadi competition kemudian kadi bentang lagi judges kemudian tidak perform dari okay usah rela tak pidam perform kata song kaman bejampi dan rela sobat ketui pibaro pin sobat banyawan hagani competition haji syah hagani competition kapa ngale sethi ipenle Father Michael Makri dan Bosco Media Network ipenle audition submit documents mentajolak masa dia dah competition kita cuma competition dari World Championship of Performing Arts hari ini sisa ke competition kali bulan Julai jom New Snap dari ini kita jom dan kita mai kita sponsor kita next year kita kinsa event nomor ni lasiu ya kan by hotels ke ni lasiu syati katuru kemudian Father Michael Makri layar apa ini ba nilai mi ru hausi MA banyo yang ka sponsor na government ru kan kemudian pada kemudian jibat restore lagi bat kanika larang na mamuan rah kanika platform ni competition kemudian na kamlang rekomendasi kumbang lang namar ngale nilai na lang kanda mangim tip rai kita banle kumno hable kumno kita di visa ke kemudian nakajimtan macam kenika
dan bosku media network bagi Fatima Michael Makri kini ke tim pro kawiro kila erap sibun kini yang anak mentaman nandio ke visa mentama ayo ke visa cuma akan kod adu sekolah selain sisir pala ayo ke US visa kemudian alaman lek dapat tu ke visa berhadu sekolah kiri jauh pertret kemudian kami lu kala erap sibun kan warna da yo lesi kapos pun dia ni ke competition tu kan Ninyai ban trish ng banwa ke week competition ke namar ban ka visa ma dan ketiga ha te kala yarap sibon hai